Mukarigete wa kiama kia Mawakili Rotero Mount Kenya wakili Joel MUTUMA BURIA na maneti boka na migambo ya RAIS RUTO ya kuga mawakili bakudha baitumira wanende AUNKUMANIA kotini kurungika mibango yakie kithirikari. Joel NORITIE RAIS RUTO edira kirita UKUUJI bokonania AGAMBITHANIA nende bakudha AUNKUMA kende bedira bakiukairwo kinyatagarira kiwatho kaitani ukau. Joel nedirite kinyila kiati weate kuregana kwithira kwinabo AUNKUMANIA ende batebatire kwithira baikamata omwe na umwana baraba kwithira bakithuganairwa kire gikuku kia sniper NORITIE kwithira kwina ukiri na antu bedira bakaya kanyarwanyirwa ndikiri kenda kubwithia uchunkuni kotena gituma muthuri Murioki na ndeto ikinya Ingana wakili MUTUMA BURIA urakinya no mukarigiti bakiamaka Mawakili ndere Mount Kenya augite ne kimako mono kona mutongero mugongo agitonyera RWANGI koti akiwa ntupopo ibokutuma baja mawakili bakamaka atina wokinya amwe matho ja koti njatika kwathikirwa. Of course tutukugwirirwa president ambiria ku attack the judiciary nonto from that perspective kakuga gakonda kuonania jeka orders rachi against thirikari itibatere kwa obeyed nonto uka imagine scenario era nande batu tu mawakili turita kotini ku represent clients to barombera orders ira bagatumira gukari interest yao rethro imyunda yao egitagwa kana into byao bikijukagwa kana kwe mtu kwenda kuchuna onge munda then ukaewa order miario ni tumite kwethwa kwena kumaka kiri both mawakili kiri AKARI nonto if everyone decides not to obey orders in this country kana twinde toga tote obey orders iri kuma kotini together tokiuga nande ninde kurete ya governable nonto order ira cheja implemented the police officers bonde ya antopatrikari nande aba yuga nabo nonto president naraugire tote obey orders totomba kubukaria kana ku implement order chenu. So it is important as the head of state na career na kuraidheria that the rule of law is observed na rule of law ere amberia na kuomba ku obey the court orders that are issued. Amna bubu awitokeja kutha KUUJI bureo ate kwina AGAMBITHANIA pakugia ngukumo. Of course batura nonto corruption ni kwirwereo itumba kwirwereo in the public domain etio. So kethoereo judicial service commission nyoba jukie jukumu kuhakikisha na ataba ku address kurita egireu all these other issues chege corruption in the judiciary iche address to rebatere kuna process ku present evidence na kuna kitengo kira kiomba nya kumenya nkuru kira kia NIS ibachunguze ara kuna magistrate na ito condemn ikaja kuza kuna magistrate ukurea hongo kana judge ukuewa hongo ito kuba condemn na ito kuga nuntu ibo kedwa bethukia mtu kuona haki endi bathingatiro na sheria na urebate amana bobo akaria mandrasi na ipa augito chonkoni bwathira ikethwa gikirigaro muno keja kuthwa gikyo KUMENERIA siasa na keja kwithirwa in one way or another nututake investigation irathira ikeja kwithirwa mantu jaja kethirwa jo umenye na siasa ito ku condemn nyajo nuntu everyone has a freedom of speech. The fact that uningwari ande wakili na nkeja na maoni jakwa terigira kwe mtu batera kwethwa akimaka ikuigwa kwe gintu nkuga kiomba kumudhulumu nonto tubatera kwe wakanya ga ku voice opinions everyone irethro i blogger irethro i wakili irethro i mwana siasa irethro i mukari kana bara Twitter public kana raia no monko mtu onde igwe sauti yao ne kuigeka na ekaigeka in any way ra kuigwa na ku address akiwa mtu akeja kuthuri ni miaria ungi abwiri gwita kotini kumuthitanga. You can take a step gwita no gaikia mtu kotini either for a defamation ukeja kwithirwa kwi mtu kuigwa mbuga kira ugite ke ukuthulumu utubatere kurukia sheria njare ne chaku ubatere gwita kotini no ka address mantu jau through a proper court process. Kira kitu kuromba is the will of God ithike na mwanojo ne haki na tukare tukimploaga kwithirwa kuna justice for sniper na justice ere kaumania na uchunguzi bothithwa bobwega so to patient twinde tugenda uchunguzi bogewa nto bogewa na bubo athuka mwanora ate ona haki. Muthuri Murioki, Oro TV, Butine Jokangangi.